Sriđat stvorio Vibhuhu veliki. Možeš pogledati da li tamo inces još uvijek gori, pa ga ugasi, molim te, ako gori. Hvala. Prevod. Kada je glavni gospodar univerzuma Brahma Svayambhu nadahnut mojom energijom pokušao da stvara, mislio je da je nesposoban za to. Zato sam mu dao savjet i u skladu sa mojim uputstvima se podvrgao oštrim strogostima. Zahvaljujući tim strogostima, veliki Brahma je mogao stvoriti 9 ličnosti, među ostalima i tebe, da bi mu pomogle u stvaranju. Smisao. Ništa nije moguće bez tapasije. Brahma je bio opunomoćen da stvori čitav ovaj univerzum zahvaljujući svojim strogostima. Što više vršimo strogosti, Gospodinovom milošću postajemo sve moćniji. Rišabadev je stoga savjetovao svojim sinovima da poudivjam putra kajena satvam šudjed. Da bi dostigla božanski položaj predanog služenja, osoba mora vršiti strogosti i pokore. Takvim delatnostima pročišćava svoje srce. Šrimad Bhagavatam 5.5.1. U našem materijalnom postojanju smo zagađeni i zato ne možemo učiniti ništa čudesno, ali ako tapasijom pročistimo svoje postojanje, Gospodinovom milošću moći ćemo učiniti čudesne stvari. Zbog toga je tapasija veoma važna, kao što je naglašeno u ovom stihu. Savaya damaha devo mama viryopa vrimhitaha mene kilam vivatmanam udyata svarga karmani atame bihito devas tapo tapyata darunam nava vishva sriđojušman jena dava sriđad vibhuhu. Kada je glavni gospodar univerzuma Brahma Svayambhu nadahnut mojom energijom pokušao da stvara, mislio je da je nesposoban za to. Zato sam mu dao savjet i u skladu sa mojim uputstvima se podvrgao oštrim strogostima. Zahvaljujući tim strogostima, veliki Brahma je mogao stvoriti 9 ličnosti, među ostalima i tebe, da bi mu pomogle u stvaranju. Ova poenta o tapasiji je primjer kako izjave šastra se mogu jednostrano ili pogrešno tumačiti. Zato je važno proučavati sve Šrila Prabhupadove instrukcije ili učenja o određenom principu. Ovdje je princip tapasije opisan i ja sam gledao jučer citate Šrila Prabhupada šta je tapasija i on je opisivao razne stvari koje su tapasija, recimo celibat, 4 principa su tapasija. Ali rekao je da tapasija služi da bismo se sjećali Krišne i ako tapasija nas ne vodi do sjećanja na Krišnu i do služenja Krišne, ta tapasija je beskorisna, Šrila Prabhupada kaže. I mi vidimo da čak i demoni rade tapasije i tapasija je toliko moćan princip u univerzumu, a tako ga je Bog stvorio, da Hiranyakashipu je ogromnim strogostima zadobio ogromne moći. Znači čak i osobe koje su demonske mogu raditi tapasije i svi rade neku tapasiju. Biti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država nije lako. A? Šta kažeš?
Još bliže? Ali onda sam prejak. A dobro, sad je ok. Sad je ok, aha. Aha, da bude, ok, razumijem. Nekad bakte mene pitaju gde je coaching u šastrama? Šta će nama taj coaching? Evo ovdje je stih koji pokazuje šta je coaching. Ova dva stiha pokazuju. Znači imate dve osobe i jedna će pomoći drugoj da postane opunomoćena da radi nešto, ali obično coach kaže klijentu moraš raditi strogosti. Moraš se potruditi. Moraš tu uložiti napor. I to je cijeli sklop coachinga. I taj razgovor koji traje sat vremena služi da na kraju osoba shvati da ja moram nešto uraditi u životu. Neće ništa pasti s neba. Moram se potruditi, moram uložiti napor, moram moliti Krišnu. I ovdje piše, zahvaljujući tim strogostima Brahma je mogao stvoriti 9 ličnosti, među ostalima i tebe, znači Dakša, da mi mu pomogli u stvaranju. Sve mi možemo reći, aha, zahvaljujući strogostima ja mogu razviti veliku moć i raditi. To piše ovdje. Međutim, da li je to istina? Da li samo zahvaljujući strogostima osoba može nešto? Ne. Zašto? Kaži. Jer Šrila Prabhupada kaže u komentaru da then by the mercy of the Lord. Tako je. Znači, Krišna je dao taj princip da bismo mogli da zadobijemo milost. I onda pričali smo da naša formula za uspeh, mislim da smo se inače čitali u Damodar Lili, da naša formula za uspeh nije samo lični napor, nego lični napor plus Gospodinova milost. U materijalnom svetu, sve ove knjige o uspehu, oni svi kažu ti možeš, ti trebaš da želiš, ti trebaš da uložiš napor i jedini vršilac djelatnosti si ti. A u svjesnosti Krišne formula za uspeh je drugačija. Formula za uspeh je da ti uložiš napor, ali znaš da rezultati ne zavise samo od tebe. Rezultati zavise od svevišnjeg Gospodina. Rezultati zavise. I koliko god neko ulaže napor, osoba ne može dobiti rezultate ako Gospodin ne odobri. Ne može dobiti rezultate. I onda nekad se bakte mole, dragi moj Gospodine, ako ti tako želiš, daj mi taj rezultat, taj rezultat. Ako misliš da je dobro za mene, ako misliš da je dobro za druge, daj mi taj rezultat. Znači, božanske strogosti su one koje pročišćavaju srce i nekad je strogost definisana kao aktivnost koja je neprijatna, ali koja vodi do viših rezultata, koja vodi do više svjesnosti. Nekad ljudi rade strogosti u tamoguni. Nekad rade strogosti u strasti i nekad rade strogosti u vrlini. Rišabadev, Maharaž Rišabadev preporučuje da podivjam božanske strogosti. I Šrila Prabhupada nam je dao toliko puno božanskih strogosti da praktikujemo. I pričali smo da je velika strogost čuti sveto ime kada mantramo, ali ako se ta strogost uradi kako treba, ako se ta jagja ili žrtva uradi kako treba, onda sve ostalo je puno lakše. Sve ostalo je puno lakše.
Sad, ima dve stvari koje se spominju u stihu. Jedna je da je Brahma bio nadahnut Krišnom energijom, a druga je da je bio punomoćen. Krišna kaže, dao sam mu savjet. Krišna i u skladu sa mojim upustvima podvrgao se strogostima. Znači, vi kad prilazite nekom za savjet, možete očekivati da će vam ta osoba reći da radite strogosti. I zato neki ne prilaze za savjet, jer znaju šta će biti savjet ili kakav će biti savjet. Savjet će biti, moraš raditi strogosti. Onda bolje ne prići za savjet. Ko je iskren? Iskren je onaj ko hoće biti odgovoran. Iskren je onaj ko priđe i zna da ono što će čuti neće biti lako, ali će biti korisno. Onaj ko je iskren može prići i reći, reci mi kako mogu bolje. Reci mi kako mogu bolje da delujem u svojoj službi ili u svom praktikovanju svjesnosti Krišne, i onda može dobiti. Onaj ko želi da sazna, on će saznati. Nekad se bakte mole, dragi moj Gospodine, razotkri mi šta treba da radim. A neki se mole, dragi moj Gospodine, razotkri mi šta treba da promenim kod sebe, da bih napredovao. To je još hrabrija molitva. Neki ljudi, neki bakte nikako ne mogu čuti ništa ni od koga, pa čak ni od svog gurua. I nekad je maja tako jaka da svi vide da je neko u maji i da greši osim njega. I to je jako nesretna situacija. Toj osobi nema spasa. Morat će nastaviti na univerzitetu teških udaraca. Jer jedino na taj način može možda razumeti da ja radim nešto pogrešno što nije dobro za mene. Radim nešto što nije dobro za mene. Jedna od strogosti za uslovljene duše koje pokušavaju da praktikuju duhovni život je da prilaze drugim ljudima, da pričaju s drugim ljudima, da razumeju druge ljude, da pomažu drugim ljudima nezavidno. Ne može neko pomagati ljudima ako je zavidan, jer zašto bi pružao dobrobit drugima? Onaj ko je zavidan, on ne želi i ne može da pomaže drugima, da pruža dobrobit drugima. Zato da bi neko pomagao drugima, mora da odbaci zavist, inače neće moći pomagati. Zašto da ja tebi pomognem? Zašto da ti budeš sretan? Šta me briga za tvoj život? Međutim, to nije raspoloženje propovednika, to nije raspoloženje Vajšnave. Da Vajšnava je para duka duki, on je nesretan kad su drugi nesretni i zato deluje za dobrobit svih živih bića. Rečeno je da samoobasjavajuće Vajkunta planete ne mogu biti dostignute ako osoba nije samilosna. Možete reći možemo reći zavist je ako povređujemo druge. Međutim, Šrila Prabhupada daje neverovatnu definiciju zavisti u Chaitanya Charitamriti. Zavist znači ne propovedati svesnost Krišne. Zavist znači ne pomagati aktivno ljudima da napreduju u svesnosti Boga. Znači,
simptom nezavidnosti nije samo da izbjegavamo da povređujemo druge, da vređamo druge, da povređujemo druge, da štetimo drugima, nego aktivno pomaganje, to je simptom nezavisti. Aktivan rad za druge. I zato se Bhakta uvijek pita šta mogu da učinim za tebe. Proaktivno, pozitivno. Šta mogu da učinim za tebe? I Brahma je imao službu da stvori univerzum, da bi živa bića mogla da ispune svoje požudne sklonosti, da bi mogla da imitiraju Boga. Bog je to odobrio. Živa bića dolaze, pokušavaju da uživaju materijalnu energiju, materijalni svet. Brahma je imao tu službu, ali mu je trebala inspiracija i trebala mu je moć da to uradi. Tako isto za svaku aktivnost treba nam inspiracija, treba nam moć. I vidimo da oni koji su najuspješniji u svjesnosti Krišne, ljudi ih slave, a oni kažu nije moja zasluga, a ja sam instrument, ja sam samo instrument. Ja samo gledam šta se dešava. Nisam ja taj koji svojom velikom inteligencijom i moći je nekog učinio baktom ili ostvario određene rezultate za Krišnu, ne znam, podelio na desetine hiljada tanjira hrane o prasadama. Harinamananda Prabhu, koji je bio jedan od najvećih delilaca knjiga 80-ih, pa možda i 90-ih, je imao interesantan stav. On je bio najbolji na svetu. Delio je setove po 30 knjiga odjednom, jednoj osobi. Dobio bi po 1000 franaka, ja mislim, franaka, švajcarskih franaka, ili uglavnom delio bi ponekad naš guru, tada bio naš guru, on je rekao da može se podeliti 1000 knjiga za jedan dan. Treba znači samo naći 30 osoba koje će kupiti set od 30 knjiga, to je 900, i onda još 3 seta ili 4. I imate preko 1000. I on bi to radio, ne bi možda uvijek podelio 1000, ali bi podelio 700. Ja za 3-4 života ne mogu 700 knjiga da podelim. On bi u jednom danu podelio i to. On ne ide cijeli dan u Sankirtan, nego ide nekoliko sati. Bhakta idu po 8 sati, muče se. On izađe na 4 sata i podeli više nego bilo koliko je išao 8 sati. Ali kakav je on stav imao, on bi prišao svakom bhakti pre maratona, svakom bhakti, ne samo autoritetima, ne samo starijim bhaktama, svakom bhakti prišao i molio ga za blagoslove da deli uspješno u maratonu. I čak bi, koji su mu dozvolili, dodirnuo stopala i prašinu od bhakta uzeo na svoju glavu. Onda bi rekao, mi samo delimo knjige, a vi ovi ostali bhakte rade sve, a mi samo delimo knjige. Neko je skuvao prasadam da mi častimo, neko je kupio kombi da ga mi vozimo, a neko je prevodio knjige, neko je štampao knjige, neko je dovezao knjige, neko čisti ašram da mi možemo boraviti u ašramu, a neko kuva prasadam satima da mi možemo dobiti energiju. I svima je dao zaslugu. Svima je dao zaslugu i rekao je, a mi samo delimo knjige. Pa to je sitnica. On i dan danas deli nešto na ulici, CD i isto knjige od jednog bhakte, od Raja Vidya Prabhu. Ali rekao mi je da će isto početi opet da deli Šrila Prabhupadove knjige. Ja sam ga sreo pre par godina.
Znači, za nekoga je nešto velika strogost da izađe van i da prilazi ljudima koji će mu reći ne, a za njega to nije ništa. Znači, šta je to što je teško za nas? I za nekoga je velika strogost da sedne i da priča pred ljudima. Kad nekad, ja skoro svakog baktu pitam, jesi dao lekciju, i onda neki od njih kažu, ni mrtav, nikad, u sljedećem životu. Toliko je to teško. Kažu da strah od javnog govora je odmah nakon straha od smrti na listi strahova. Onda ne znam šta još je svakom pojedino teško i čega se neko boji, ali nekad nije loše to probati i vidjeti, malo protegnuti se preko svojih granica. I svaki put imamo izbor u svakoj sekundi dana da li ćemo čulno uživati ili predano služiti. Ima jedan bakta koji mi piše svaki dan izveštaj i govori stvari koje su jako iskrene. Koliko krugova izmantrao, da li je završio krugove, jako puno radi, po 9-10 sati na dan izvan kuće. I šta se dešava sa tanjirom? Ko bi od vas ili od nas, uključujući mene, bio spreman da šalje izveštaj nekome o tanjiru? O kome tanjiru? Pa o tanjiru prasadama. Dobio sam poruku, kaže, opet sam jeo uveče. I nisam bio gladan, ali navika. I onda ne mogu dobro da spavam, pa ne mogu da ustanem, pa cijeli lanac problema zbog nesposobnosti da se tanjiru kaže Hare Krishna. Tanjir kaže, uzmi me. Tanjir kaže, ja sam tvoj, a ti kažeš, Hare Krishna, vidimo se sutra, poslije jutarnjeg programa. Ili ako sam jako gladan, vidimo se sutra pre Mangala Aratija, ali ne sada uveče. To nije dobro baš, pre Mangala Aratija imati doručak, ali mislim da je to za nijansu bolje nego uveče, jer onda je spavanje bolje. Gledate u svoj telefon i na YouTube ima fenomenalan video, pas pjeva. I onda vi gledate, kako je ovo čudesno, daj idem vidjeti ovo. A Krura Das kaže, umjesto gledanja psa koji peva, dobro je kliknuti na video od Vanipedije, gdje ima Šrila Prabhupadova, deo Šrila Prabhupadove lekcije sa slovenačkim prevodom. Slovenački prevod, ako ne znamo dobro engleski. Titl. Prevod toga što Prabhupada govori. Umoran sam, ne mogu da slušam Šrila Prabhupada sada. Bolje da slušam psa kako igra, da gledam psa kako igra i kako peva. Ili bilo koju drugu glupost. Slovenija ima talent. Jel imate to? Ne? Nemate još? Dobro, onda England's Got Talent ili American Idol. Šta ljudi rade, nevjerovatne stvari, kako pevaju kao Marija Kalas. Rade mađioničarske trikove. Daj malo da pogledam šta ljudi rade. Kako ih je Krišna uponomoćio.
I tako je izgubljeno 5 minuta našeg kratkog života. I nismo slušali, nismo bili na Vanipediji, nego smo bili na YouTube-u sa videima koji su jako interesantni. Šta bi bila tu u tom slučaju strogost? Prabhuji, šta bi bila strogost u tom slučaju? Da gledamo lice puta. Šta da? Da nekamo gledati. Da. Mislim, imaš izbor da gledaš video psa ili da gledaš Šrila Prabhupada. To ne bi bila strogost, to bi bilo zadovoljstvo ako imamo ukus da gledamo Šrila Prabhupada. Znači ono što ja želim da vas inspiriram je da u trenucima istine, u trenucima izbora, u trenucima kad vas Bog gleda i svi polubogovi, šta ćete sad uraditi i kad vas niko ne vidi, vi držite svoj mobitel i kažete Hare Krishna, dragi moj psu koji plešeš, ja tebe neću gledati. Ja sad idem na Vanipediju i gledat ću Šrila Prabhupada. I moj vrišti, ne, pas. A ja kažem, ne, bas. Na indijskom to znači dosta. Dosta je glupavih videa. Znači, strogost je reći ne Maji i reći da Krišni dok ne razvijemo ukus za govorenje da Krišni. Kad razvijemo ukus za govorenje da Krišni nije strogost, govorenje da Krišni je veliko zadovoljstvo i sreća. Ali Maja je vreba. Čeka da vidi trenutak slabosti, da kaže kada ću ja moći da ga inspirišem da gleda psa. I ne dao Bog nešto drugo. Znate na šta mislim? Ajde pas i tako, nego nešto drugo. Znači, kaže Maja, ovaj Bhakta je tako odlučan. On je rekao da Maji. Ne, on je rekao da Krišni. On je rekao da Krišni, sad ćemo vidjeti koliko je ozbiljan. To je njena uloga. Maja je isto veliki coach. Veliki trener. Sad ćemo vidjeti koliko je ozbiljan. I ona kaže I Bhakta kaže šta? Maja kaže šta je to? To je neki zvuk. Krišna kaže u Bhagavad Giti, ja sam zvuk u eteru. Mi kažemo, daj, pusti, ostavi me na miru. I ništa, neko vrijeme. I opet. Na ovaj ili onaj način. Kaže, znaš šta, sad trebaš ovo uraditi, pa trebaš ovo uraditi, znaš. I ima super opravdanja i sve, izgovore. Ima jedan seminar, cijeli seminar je o izgovorima. Ima lista izgovora, priča se kako prevazići izgovore. To bi bio interesantan seminar, možda ćemo imati. Danas ćemo popodne malo govoriti o izgovorima, od 5:30 do 6:30, isto. Ali koliko vas želi u životu imati rezultate? A koliko vas želi imati izgovore? Niko. A u čemu smo dobri? Izgovor. Ako želimo rezultate, onda moramo raditi na svojim ciljevima i ne biti ekspert za izgovore. Eksperti za izgovore. Znači, strogost je pokazati iskrenost u trenutku izbora. Bog gleda. Specijalno kad nas niko ne vidi. Ti nisi ono zašto se predstavljaš na Facebooku. Ti si ono što radiš kad te niko ne gleda. Ili oba si. Ali
predstavljaš se kao jako iskren, ozbiljan, ali kad te niko ne gleda šta radiš, jesi iskren i ozbiljan. Ti misliš da te niko ne vidi, ali zapravo te duša vidi. I to je strogost. Strogost je biti iskren u trenucima izbora kad nas niko ne vidi. Nekad i kad nas neko vidi. I zato uvijek se treba zapitati, danas ćemo govoriti o moći pitanja popodne, zapitati se da li je ovo dobro ili nije. Da li je ovo svjesno Krišna ili nije. Ako nismo sigurni, možemo nekog pitati i on će nam reći. Znači, iskrenost u trenutku izbora. Da Krišni, ne Maji, da Krišni, ne Maji, da Krišni, ne Maji. I iznova. I u jednom trenutku Krišna kaže, ok, Majo, pusti ga. Već 108 puta sam ga testirao, nemoj više da ga gnjaviš, nemoj više da ga testiraš, nemoj više da ga iskušavaš. Hvala puno na slušanju, ili ima koje pitanje? Ok, ko je prvi? Hare Krishna. Hare Krishna. Hvala za to predajanje. Moje vprašanje je, v bistvu se navezuje na to, neko želimo gledati psa, ki pleše, želimo poslušati različno glasbo, ne, pa to. Ampak v bistvu, kako to zdaj preusmeriti na to, da dejansko mi v življenju, ko pridemo pred Pančtatvo, želimo jih videti, da plešejo, ker oni skozi plešejo. Da ko pridemo pred Prabhupada, da se res pogovarjamo z njim, da navežemo odnos z njimi. Na kak način zdaj dati fokus na to, če sam rečemo, probavamo reči ja Krišni, ampak da aktivno to prakticiramo v življenju. Pa ti to već prakticiraš. Dolaziš na programe, radiš službu, entuzijastičan si. Ja, samo včasih plešemo pred Pančtatvo, ampak pa smo samo v svojem umu, ne vemo, da so tukaj, da oni tudi plešejo z nami. Pa kako ko? Neki vjeruju. Neki bakte vjeruju da su oni tu. Jaz še ne. A kad si ti došao? Kam? Ovdje. Ovdje u Svjesnost Krišne. 4 leta nazaj. Pa dobro, relativno si novi. Treba vremena da vidiš kako oni plešu. Ja već 35 godina čekam da vidim kako plešu. Pa još. Ti 4 godine, tako da imaš još 31 ako hoćeš sa mnom da se takmičiš. Ali ja još nisam vidio. Mislim, ne da se takmičiš, nego kao neko da imaš neko merenje, ali ja nisam ih još vidio. Ako mogu pitati, zašto ne? Pa verovatno zato što moji izbori u trenucima istine nisu uvijek bili pravi i sad trebam povećati broj izbora u trenucima testova, broj izbora da reći Krišni da i Maji ne. I onda kad se to nagomila, onda u jednom trenutku Krišna će reći ok, sad ćeš sve vidjeti što si hteo. Ima jedan bakta, neko pokazao mu Džagana da kaže pogledaj kako je Džagana divan. Stariji bakta, mislim da je prapodočnik, kaže ja još uvijek ili moj nešto tako rekao, još uvijek sam više uzbuđen ili ushićen kada vidim lepu ženu nego gospodina Džaganata. I sad ti si iskrena duhovna duša, ti možeš vidjeti kako tvoj reaguje na Pančtatvu i kako reaguje na neku lepu devojku kad si u Sankirtanu. I onda možeš vidjeti gdje je tvoj um, u kojoj fazi razvoja. I onda kažeš, drage moj ume, pa kako možeš tako biti? Kako se raduješ ovoj punci koja je tako super. I ja sam imao bakte, prijatelje
koji su vrlo rado delili knjige lepim devojkama, izbjegavali muškarce. Ali oni više nisu sa nama. Taj pravo više nije sa nama. A da ne govorimo o nekom klošaru koji smrdi, ma nema šanse. Prilazimo samo ljudima koji mirišu. To nije sankirtan. Tako da možeš vidjeti gdje ti je i onda pričati sa baktama, kako se vi bavite sa time, kako vi trenirate da voli pančatatvu. I reći Krišni, molim te, daj mi ukus da tebe volim, da tebe služim, a ne privremena materijalna tela. I onda će ti Krišna sve više dati. Ali svaki dan se moli. Nemoj se moliti jednom mjesečno. Svaki dan se moli. Krišna, molim te, daj mi ukus. Krišna, molim te, daj mi ukus. I onda će ti Krišna dati sve više i više. Ima toliko načina, mislim. Ako imaš jako dobru džapu, onda će ti ovo što ti ja govorim biti puno lakše da radiš. Ako stvarno imaš jako dobru džapu. I ja preporučujem baktama da snimaju svoju džapu ili da zamole nekog da ih tajno snimi, tako da vidite da li zaista mantrate 16 krugova. Jer puno bakta preskače i ne mantra sva imena. I onda kažu, zašto ja ne napredujem, zašto nemam ukus? Zato što najosnovniju aktivnost ne radimo kako treba. A to je slušanje maha mantre za vreme mantra meditacije ujutro. A to je osnova, to je izvor sve snage, to je način da budemo upunomoćeni. Krišna je upunomoćio Brahmu. I od svih instrukcija duhovnog učitelja, instrukcija da se mantra 16 krugova je najvažnija, najsuštinskije važnosti. To je rečeno u komentaru na Chaitanya Charitamrita. Šrila Prabhupada je to rekao. Tako da imaš super šansu. Ali koliko imaš godina? 23. Krišna. Blago tebi, ja sam došao sa 25. Jako kasno. Ti si pre 4 godine došao. Znaš šta, ti si u jako dobrom položaju. Češ napredovati jako puno. I probaj da vidiš sebe za 5 godina kao ozbiljnog baktu, propovednika, spiritualno utočište drugima i razvijaj se u tom smjeru. Onda možeš, postati predstavnik Krišne i na ulici i u hramu. I onda ćeš imati puno milosti i onda ćeš vidjeti kako oni plešu. I nećeš gledati pse na YouTube-u ili neke druge živa bića. Ok? Ja? Izvoli. Super. Ok. Šrila Prabhupada ki.